wati for enenso so mudi for meti edin trom na enano aya asem dadane asema onyame nhira ne tumi ne na ho oden de abrɛ edi kan ma menchia me yere Queen University aba papa na ma menchia ma me Julie awa brochire America bonten so nyame nhira ma me yare da ya wanya me mu kitamusa ana odifo me recover ba nyame nhira bibi obo mpa ma nyame nhira no na me kan se sabri ya ma me otimi nchen ya wo hwani your friend odofo ba popular no oba ya gengen eba ne se awon fede obi ma me osi ai me pa cho 14 years ko obekobi 2 years for ko obekobi hwani yo men kan e di ntudwa one na se o mu gina ha difference nim one na se na osi ai oya grandma 1 grandma 2 grandma 3 grandma 4 and grandma 5 grandma 6 grandma 7 grandma 8 and grandma 10 ami osie eze na nafo no oje wo musa nti eze osie nyame adum onyame achene nhiraba the blessed boy the one who is holy when it comes with the nature and the blessings of God. And I have brother na menya revelation. So nyame adom na grandson. Nti o tie se oye omugu. Nigeria ne be si omugu. Na akoda no nyame de ne bra me no. Ka no wasam na bakwasam kire no oye great person. Oba no ne ntama ifura ne ye yellow. Nso oye brother. Nyana papa kire no. Dabi we ordinary ntama bai. The color coding or the bass as so yellowish. Me a tron sama fan who saw a great person. Yan Cassananim or in Pacassia or the Focassi of Jetro say the Jetro of the prophet. Near Moses a warren a bano, near Moses and Yaman 1 point Yaman a bano, on a qualawi free. The mamma said no, a so ye timid channel. And Kayatra see me Pachaqualane or Yobia, you would deal in the fruits. Obana ni no bompa ma no ma fruit ke kade akobi hwe ne beyi maama we no nana na me ka no asemi ne baba ma na awo no nti ne no esi a kire no na wamfum na hwade we se anya Vera na papa kan no yes we kita me ne ye mo from brode ye de ye tete na haban na ye de garlic atum ye de asankwala no de no watuma ne toilet phone no we su kro na me pa cho hwade obia onamabu nintini so ye de yaduro ye de kire nan no we kro na hwade wo a wo so dai bone ye de ahaban bi ka friend back to the sender na de abodan soro odi ko nya bo de abodan soro eno so ya de a eno so ye dai epama homone na ye maami ne grandson na wa wo no o ye brother Tuesday na de ba ne ye lose nti bi pacho akoda ne ade a ye be ya ma ne nie hwade ye ti wei are very ne ya ti mo from brother na ye de ide ye de afra enku ne ye de kroba ka ho mo from brother no ene are very no mu nsu no ne ye de afra akoda ne nkuto no na afa ye ne sa wia hwade o ne ye de krobo na toso ye de krobo na toso a afa na pa bia ne ye be sa akoda ne ye wia na akoda ne ahya na tare a ye yellow obi se papa o kasa se ya wonderful me pa chakola no oye the star the morning star or the bosom ne nam ye wia akoda na wo maame na nkasa nso ne ya srendi because akoda ne a great person say na apostle Joseph papa no oye star instrument na ewiase nyina ni no a wo ye nyama ka sana akola nso ba ye nti akoda na ye bobo akoda mo ye star ye bobo na transe nyama esi ye hia no ebi na kita me amedeji maame na me ka tro oye akola wo sami ha maninka o papi Joseph menka o papi Joseph menka se cameraman be for makamo no tia me na so oh
enti nkodo mo ye great people no ye de saa from brother ya bai yellow one e wo mu no na ye de aloe vera no ene krobu ene nkutuk shebata white one nye yellow one white papa no ye de afra anapa no ye beko ne ya to fruit tio ya to fruit anke tie anke sa fruit ambodi kwadu mango watermelon akutuo ene apple ewia ne ati aloe vera ne be gu nchen ne ya de ko akosi obata nche because he having a great person ewia ne ya hye aduhwam incense ne ya de kroboni bia tunsuo medwara kwada no afa ni nse na wa ni sei no ne ya hohuru mu ya hohuru nsuo no ya besa nsuo asibo suo so or a great person ne de asibo suo so na napa no maame ya oyata o osaye ata omo ye twins ono na be kwa hamra che ko hura kwala ni sem the great person in sem okwa no the fruit na si ho then no akọ ni kotodwa anim no wa hura kwala ni sem no ode abesi bosusu na nsa after 3 days no me pa cho na nsa no no wati aloe vera no bi no de agu nsuom no de adwara kwada yi owia no de ninkun na sra no afehwade ani bi akwala ne ba wiase so obi ti wo fom obehu so obi ti wo soro behu nti e maami ahwehwe ni de ya wahu me pa cho wo so hwe me no try say obekoso ase obehwe attention TV na odofo ba ne odofo ni kun so ya dwedwe wa asa o na maami a me kan wosi hai me se wo de ye bekwa wie me di age ni betudwa na ho bedwiri na wasan wo the great person aba the fie anapere me kacha me yire se menya revelation si ya wo akola bi ni timi bebre na se ni nyame ka kire sa na e maami ho na o kire me nyame kan se odofo se wo akwada na pese wo hwe ni hyebra frodi fo akosentwi na fa akwada ne dead ne wo no na fa kire me na yen ten ni yen hwe inti ni timi ya wo no so no me pato yen fa afin kan rofrof ya de aloe vera ebedi kan aka nkuton dia sanity no because ni timi ni nani ni be ya adwuma bom ma me wutie me on fa scissors kan ti ya for so benya 6 years na aloe vera no eni nkuton eni ado be adwuma ansa wo dia afin aka no wonu num wa a great person tina me ba na me sa kwala ni timi bebre wo so wo se ai ayo nyame e de sa kwala na ba is a great man intetiefo se opeso hu ba hyebra frodi fo akwasi antwi adedo ana frame say the king of the king the dawn the night of controller onyame hiraw e ma nyina present mi kira brochi ma nyina me ma me Juliana nyame hiraw se odifo yare ye otiu abosuom sika e de beta ma chi se men sori ni mi nya hoden onyame nya kwese de wakoma so Yesu Kristo onyamawo Israel nyankopon amma ye bekoso saa woni akodai ye pato obi a ohwe bibia opese unya eba hwade unya eba unya entafo unya eba to fruit a me bobo so bi gu kantemu oba na pampa to fa aduhwam ka ho fa incense ana krobo ka ho na behwe mami na me pato mami a me kan me pato awa ablekuma agape owo edin trum ana me no ma na etwagu TV na se na fa sa fruit no be senko akwara na odu a wo de hwade nsuo ne ya wohoro wo ne nsam no ye de be gu nsam na de ato fruit me pato obenyam ko oye blessed child me pe ene me locate obi ani ho nti onyame hira kase me se obi a ohia ye foro no call the number on the screen ne ye connect maami ma na ade a ohia ne se fruit kwadu watermelon mango akutu apple abrobe fegu basket fabra se woni Ghana na obrochi ama maame emra meye mawo na obeye hira onyame hira no nya okese medase bye bye.